Hakani ke video ke bamta kesengin bataya pi ya ki arjat ki protokol hakabala pendon kam ya ki HTML pages pen kalalong sya ka web page dan dia sya ka website. Balada kani ke dia scene ke banangkong ke pi page ya ka teknologinya YouTube channel hakatin kasi. Semoga pan kersala mingi dah ke pi subscribe ya kani ke channel. Bat kumjur bo pin press ke bell icon kana pin do bio ki video ke batamai ki bangin sa ya pi na ka post ko po. To mentang ini ke video. Hak jingim jongi ke bamalaka sngi ngimla banlan baki don shibun teli ki jai kam ki bangi haban trei. But napring jongi ni don ru ki jai kam ki bangi haban trei lengba jong ke internet. Kala banlong ke bangi tiar online, kala banlong ke bangi siu jing siu ya ki wei. Kala banlong haka bangi download ya ki software ki dor ki dar bat kino ki jing don kam ki bangi don kam ni pendon kam ki internet hendrai ke ban japat lada ngimlong ki bri ki hosiar haba pendon kam ya ke internet lada ngim tip bah ya ke jingmot jong ki katu kan ni ki benta jong ka jinglong jingman ko website kalong ka ba ma sibun bande ka du ka kam tam lada pilek ki website ki ba layai lang ba jong ni protokol HTTP kinom long ki pasangan bat kajing mah kajing tu nong kan long kajong pi ber kajong nak kata kadau hidai ban tip bat banda kami bnia haswa ba pin le kan no kam lengba jong ke internet ya baru bona ke website ke pasangan ke balong secure ya ke ba lapendon kam lengba jong protokol HTTPS nomor ba lada ki website kim long ki pasangan pin sasha tu ya ki detail ki jong pi ha ki dong tu ya ki bangilatip kum ki hacker kintu kum ya ki kerteng password account number ATM card number ATM card pin OTP but shibon gi kin satu lada pi ya leng ba jong ki website ki bomlong secure bala penon kam leng ba jong protokol HTTP. Nak kata kadau di bantip bagi website ki balong shingai lani ki balong secure ki de balong ki ba layat leng ba protokol badan ya kadur katala ka bajerngam yo balatip rukum HTTPS but ba mangi baro ngi di ban yo ela ka jong ka hok ha baro ki liang nim de balong ki bri ki basha ban ben ki basha thom ben ti parlok baro ngakal men mapi tenan ki video wat klet ban like man salam shiki wei bat kam tam e pin subscribe ka beshibul